Yeyote yule ambaye anatembea bila nguo mchana tunamuita mwenda wazimu. Yeyote yule ambaye anatembea nguo mchana ama anatembea bila nguo mchana, ako uji wa mnyama, huyo tunamuita mwenda wazimu. Lakini ukiangalia vizuri, yeyote yule ambaye anatembea bila nguo na ni usiku tunamuita mchawi. Kwa nini? Kwa nini aitwe mchawi na wa mchana aitwe mwenda wazimu? Kwa nini? Manake nini? Mimi nafikiria hivi. Biblia inasema Mungu atakuja maofu ama uofu unaonekana usiku. Naelewa? Maofu ama uofu unaonekana kwenye kiza. Na wanasema shetani anakuja kwenye kiza. Kila kitu kibaya kinakuwa kwenye kiza. Hiyo ni beliefs ya watu wa Kristo. Hiyo ni beliefs ya Wakristo, wanaamini hivyo. Lakini mchana wanasema maybe Mungu anaweza kuja ama Yesu anaweza rudi akiwa mwenda wazimu. Yesu anaweza rudi akiwa chokora. So tunaamini hivyo. Sisi kama Wakristo tuko na hizo beliefs ya kwamba yeyote yule ambaye anatembea mchana ni mwenda wazimu, lakini tena tukana kale ka belief ya kwamba huenda Yesu anarudi. Yesu anaweza rudi kwa njia yoyote ile.